morning. Uli na kaito na hambay. Kini sing balay kini wana masingsa. Kini masingsa. Kini samang kaito kini tabuk David murasing tuboni dol. Sing saimana kini tiprasa rop. Sing jasmana salai di. Sing kini bisa sing chapjakya. Kini bisa sing hamjama keroi. Awan bagai kini bong soti dok karau. Sing firman mana itu bu? Dua customer itu bu, abuk ini kau. Semua kata abuk kurang sing kini ekor lama tong sibu. Awan separate state, alat rajya, tapi itu bu. Sing jodoh salai go, alat rajya ni imang bopro faida. Ani simani mau tengkai, separate state ni dabi. Sing kuila ni sing lawo, kini kuai ni bisa deborma. Biasa ni presiden, koni kukti sih kenapa? Betul. Di perajaan kami jangan hanglai, sengklai kita hanglai, sengkuisai kenang, bisa kerung kita hanglai sih. Tal khas mak kai, tapi stage mak kai, mau jadi bisa deborma, top kai. Kuila, koni imang, koni wan sumur, koni presiden ni dabi, office deborma mau jadi. Ang koni betul kenapa? Cina ogur deborma, cina ogur deborma bahino, cini sebagai state alat raja no berai hamjago, baru kerja tadi kayu. Boleh percuma karena cito deborma, angku ini kau sekarang. Oh tinjau ni buku cun karena, boleh karena sekarang bisa deborma buku kau. Boleh pada ogur deborma, cito deborma, ukuran bisa kau cun. Alat raja ni imam sungluk. Ini sungluk ha, tiprasa teban cilia. Jeng kemang parti kaya deka, jeng CPM kaya deka, Kongres kaya deka, BJP kaya deka, kemang bun parti kaya deka, itu jeng kini imang murah menjadi faktor tiga. Tabuk jeng kini bumagaran netete, kini separate state, bah artikel 2, 3 nanti jeng tabuk sama kaya tunggu, angka kau jeng sukses sengai, jeng keplainnya salsa, awak kini imang kini bisas. Kini ang David murasing boleh hambai marugo, ane asibat pun kaya tungai, ang gestuk suksak ane bakha hoita manu subanai ang bor full sabuk thayo jeng saimano jeni bisi kamangma borog hambe tongu tadai tongu si saimano dia bazeng lukha jomane jeng aikip disaitlo ang agin kau masanai gram rally ne rally thaine bazoi oba derin borah ni lagu ami ko mano hada fondo sulo logo jeng all tiprasa gurika gram rally khaika di awareness program kaya, kamu ni bagai, di sebagai state ni bagai. Apa bahaya? Di David murasing pun, dia pun bumika tunggu selesai mana? Jeng prai, jeng tim tarmas, mana tarmas dong? Jeng tarmas, hai jeng gram rally kaya. All di perasaan guru kas sabun mau ke dorm rote jeng guru kas gram rally. Apa bahaya kita? Ini first movement. Kalau ini apa ni? Democratic movement, peaceful movement. Apa kemana jeng disab kaya? Oke, gram rally kaya, cina youth I picture out. Apa nih hujat cina awareness kaya, kerat di berada raja cengkuri kaya. Oni bagi, apa nih pan, apa nih ini tanah fall cengman kaya. Tabuk ceng kakao ceng David murasing, oni netrite ceng kai mano ini ceng, 5 Julai 2025. Ini kayak historical ini memorial ini agaklah hoite, jadi orang utur gate hoite, sekarang jontor motor soinai, apa pun imam, apa pun nahorman, angka kau salah di mana borok, pun di mana borok ya, all like-minded people, maybe tiprasa non tiprasa, every citizen of India, every good thinking citizen of India will support him, will encourage him, because our cause, our movement is a genuine movement, our movement is our right movement. It is a democratic right movement. It is a legal movement. Therefore, I think everybody will support him and everybody will bless him to the successful march to Delhi. Hopefully, especially our Tiprasa people will support him and will bless him. Thank you very much.